Ok, krećemo sa prvom vežbom. U pitanju je vežba disanja, jedna lepa pranajama koja se zove Anuloma Viloma i verujem da će vam pomoći da ukoliko ste u manjku sa energijom, nekako se energetski podignete, a ukoliko ste uznemireni i osjećate taj višak energije od nekretanja ili bilo kojim razlogom izazvan, da će uspjeti da vas malo smiri, umiri i izbalansira. Počet ćemo sa jednostavnim sedećim položajem, to je osnovni sedeći položaj u jogi. Uopšte ne mora da bude ovako kao preterano izazovan, dovoljno je da ispružite malo noge, prekrstite, povučete ka sebi. Kolena mogu biti sasvim visoko, spustite ih onoliko koliko vam prirodno telo dozvoljava. Šta nam je važno? Najvažnije je da su leđa prava, to je osnovno. Znači da izvučemo pozadi malo sedalne delove i sa korena kičme protegnite se fino, temenom glave ka gore, povucite ramena gore, najpre pa nazad, lopatice idu u susret, jedna drugoj otvorite ruke, pustite ih da padnu prirodno na kolena ili gde im već intuitivno dođe u krilo, na kolena. Ukoliko vam je izazov da u ovoj poziciji držite kičmu pravom, možete da urlate čebenci ili uzmete jastuk i podmetnete ispod ovog zadnjeg sedalnog dela. Na taj način ćete prosto olakšati sebi ovaj položaj, noge će prirodnije pasti, kičma će biti prava. Dakle, kad smo zauzeli tu laku sedeću poziciju, povučemo malo karlicu na unutra, koža stomaka da ide na gore, da ne naglašavamo sada preterano tu krivinu u donjem delu leđa. Protegnite se još jednom temenom ka gore, ramena su nam uvek daleko od ušiju. Ovu tehniku disanja možete raditi i sedeći na stolici ili sedite na pod, kao ja već. Prepuštam vam taj izbor, ali je važno i uslovno da su vam leđa prava, da je kičma prava. Hajde da zajedno zatvorimo oči, da nekako uđemo više u sebe. Opustite sve mišiće lica i pustite taj izdah da potraje koliko god mu je potrebno. Možete da vizualizujete situaciju u kojoj uzimate vedro tople vode i polijete preko glave i kako se voda sliva, tako jedan po jedan mišić na telu opušta. Težimo tome da nam ovaj sedeći položaj bude udoban i stabilan. Ukoliko nema više nelagoda u telu, ukoliko ste mirni i stabilni, hajde da prenesemo pažnju na disanje. Da samo pratimo kako postepeno telo raste sa svakim udahom i polako sa izdahom splašnjava, tanji se. I budite samo svedok tom procesu koji se svakodnevno dešava, to je toliko mehaničkoj radnji, samo posvedočite, ispratite taj svežiji vazduh kako polako preko ivica nozdrva u telo ulazi, čini da grudni koš raste i kako se zatim iz tela polako ispušta nešto topliji vazduh koji klizi opet preko ivica nozdrva, čineći da telo biva nekako tanje, lakše. Posmatrajte samo taj životno važan proces razmene vazduha. Pre no napravite dobar udah, uvek mu prethodi dobar, celovit izdah, dakle sav vazduh iz pluća lagano iz tela izlazi. I onda postepeno popunjavate pluća vazduhom svežijim koji u telo ulazi, oksigenizuje ga
Prenesite sada pažnju na grlo. Hajde da probamo da blago suzimo taj otvor na grlu, da tu putanju kojom vazduh prolazi malo suzimo na taj način. Učinit ćemo da dah bude spori, ali duži. I čuje se blagi šum, kao da zvuk H gurate kroz nos. Zvuk je kao kad spavamo, otprilike. To je taj specifičan šum. I nekoliko trenutaka samo probajte da na taj način dah produžite. To je u jogi Ujjayi dah, on telo hladi, umiruje, olakšava napore prilikom vežbanja, ali i u svakodnevnom životu. Penjanje u stepenice uz Ujjayi dah više prosto neće biti naporno. Da bismo produbili dah, da bismo mu dali dodatnu snagu i telo opskrbili se još više kiseonika, hajde da sljedeći udah bude stepenast, da postepeno udišemo sa malim prirodnim pauzama između tog stepena daha, sve dok sasvim ne popunimo pluća. Nakon čega slijedi celovit izdah. Nastavljamo nakon toga sa ovim stepenastim udahom, dakle krenite lagano. Pravići sasvim male prirodne pauze bez nepotrebnog zadržavanja daha na toj putanji postepenog popunjavanja pluća. Možete da doslovce stvarate sliku kako se grudni koš širi, a vazduh stiže i do tih najudaljenijih, najsitnijih cevčica u plućima. I osjetit ćete, možda ne odmah, ali da nekako ovako kontrolisanim udahom uspevate da zapravo više vazduha udahnete. Više vazduha znači i više životne energije. Kada dođete do kraja, kada vam se čini da zapravo više ne možete da udahnete, probajte da raširite još malo grudni koš, još malo vazduha da uzmete i onda pustite kao u jednom finom, laganom talasu izdah da iz tela iscuri. I nastavite sa stepenastim udahom odmah nakon. Probajte da u ovom procesu uživate, da osjetite kako se polako pluća šire i popunjavaju, širi se taj grudni koš, raste prosto cijelo telo. Možete osjetiti čak i protezanje tih malih međurepernih mišića ili mišića duž kičme, koliko je snažan taj udah. I onda pustite u jednom finom, nežnom talasu celovit izdah. Ponovit ćemo još jednom taj potpuno lagani, stepenasti sa prirodnim pauzama između. Udah, postepeno popunjavanje pluća. I onda dugačak, celovit izdah. Neka sljedeći udah bude celovit, bude izjedno. A zato krenite da puštate postepeni, stepenasti izdah sa također malim prirodnim pauzama između
u ritmu koji vam prija. Dok vazduh sasvim ne izađe iz tela, pa ga pred kraj još malo pogurajte. Stegnite stomak da još malo vazduha izađe iz pluća i onda nastavite opet ovaj integralni udah i postepeni, stepenasti izdah. Vizualizujte telo kako biva lakše, kako se postepeno tanji i splašnjava, sve dok vazduh sasvim ne izađe iz tela. Nemojte žuriti, nemojte forsirati, budite sa dahom nežni, pratite ovaj proces nekako fino i suptilno. Taj integralni, celovit udah i postepeni, stepenasti izdah. Ponovite još jednom ceo proces tog celovitog udaha i osjetite kako je snažan, kako je produbljen u odnosu na početak vežbanja i osjetite taj umirujući, smirujući, lagani izdah. Osvešćujte promene na telu koje se dešavaju sa svakim stepenom tog izdaha. Iscedite pluća sasvim na kraju. I neka sledeći udah bude potpun, uobičajen, produžen i produbljen, to ćete svakako osjetiti, ali neka bude celovit udah i celovit izdah. Prodišite nekoliko puta na ovaj način i osjetite razliku u odnosu na početak vežbe. Da li ste tog daha svesni, da li je taj dah dublji, da li je snažniji. Ako je sporiji, to je još i bolje. Sporiji dah čisto znači i snažniji dah. I opažajte samo svoje telo kako se menja pod dahom. Osjetite snagu svog udaha i snagu svog izdaha. Sa sledećim se udahom prosto popnite do središta glave i zadržite pažnju upravo ovde, iza zatvorenih očiju. Bez ikakvog forsiranja, bez ikakve određene namere, samo boravite u tom prostoru iza zatvorenih očiju. Ukoliko se pojavljaju i slike, samo ih opažajte, otpratite, posvedočite svim procesima koji se tu sada zbivaju, ako se zbivaju, ako se ne zbiva ništa, tim bolje. Ne mislite o mislima, nekako samo odboravite u ovom prostoru. I otvarajući oči, protrljajte ruke, zagrejte snažno dlanove, da proizvedete sopstvenu energiju, zatim dlanove smestite na oči i tek ih onda otvorite. Pustite da oči upiju malo toplota koju su dlanovi proizveli i možete spustiti ruke u namaskar. I završili smo prvu vežbu. Nadam se da vam je prijalo.